E tapu moe ono I uoka Ha'a mohe ofo moe kala o tonga Te umu whakahe gara manu ai fuga Gausu fia he ofa onua Kore peke o tuku kororia ki e tu e ngāhi tu I. Eki o ngāhi eki. Koe o tua e langi tau kakapā.
A koe tolu tahai o tua koe tamai, o tua koe alo, o tua koe lau maari e maha ni on. Tapu ke hautoka e whanua, tama ko King Tupou ono. Tapu heni ki he tahine kui na nas pau tu Tapu ke tam Pirinisi Tupou to a ulukalala, mono whare o Tupou mo amo e ofo. Tapu heni ke he talawhikaulahi, eiki talawhikaulahi o Tonga ki Australia, tahine ko Angelica, Princesi Angelica, ala tu fui peka tuku aho. Tapu ma ki he Princess Pure, Princesi ko sarote mafire o Pilorevu. Tapu ki a Twitter, vea moe haho eiki ko toa pe. Tapu heni ki a hamala o tu Tonga mo whare a mata pure. Tapu ke pare mea Tonga, kai mai hau eik minister e kalauni. Whadapu hen ki he hawhaka o lunga Tonga. Masi kau whakapaya e ne lotu maa oni oni. Tapu kua mo e ongo wha i whare a whewhine, wha i whare a tangata. Talau mou bea mo e whine mui. Tau whanau. Sola bea mo e wulang ko toa pe, o ku uonuku ho tau whanga o tahani. Kaya tā pe mua bea mo e se wani te ai o tua bea mo e tangata. Whakahoko e tau polokalama o susufuluti ai mea ia ku tau wanga tau tolu ki ai. I he aho ko toa pe, ko tui pe nei kai ke mu whātatari ke whai mua o ki he whiawhini. Ke whai e mea ia ku tau wanga ki ai, ai susufuluti. O lau ke lau koloa mau pe mo lau tāpua ke whamalo ke o tua. I ene tau i mo ui whai mai tau ngai whamiri. Mo inasi ai, o lawe ai au, pe he ki he tapa kotoa pe o i mo ui mo tau ngai whamiri. I he whiawhini ko whamalo heni ki he retio. Ke o mo retio, a retio matematonga, ka maasi retio e whaema waluhiwa po i ne nima, ono ke i whakahoko atu he ngā luope, e tau malanga he au sāpate, pia kutui ko e whenga malanga ke lawa maupe, i he walu pongi e sāpate, ko e uhi ka te toki lere atu ke lotu, pia ko whawhetai ai ki he otua, ko e uhi ko e ngai whotu hao. Ai o tua ki ngai polokalama, ai maasi kau sponsor, si Miss Faini mo hono sponsor e tau malanga sāpate, e kau tangata e kawa mo hono sponsor e tau tapaki lang tau pule lulu, kai pehe ke Teoba Brothers e nau sponsor e tau polokalama i he tu site, whamalo at ke kau sponsor mo e pei laulau, o mo whai. Whailau whamalo heni ki e kau frontline ni. Ai ngā ue o ku whai mai ta me Amerika, kau tangata frontline me Amerika. Kau maasi frontline ni ba e loteri ki Hawaii. E pehe ki he hamala bea mo e lori pulu, kau tori pea foki pea me Nusila. Kau e tau kau tangata pea me Tonga, tawa ke tafuna, kai mai whangatokoua pe mei Tonga, tāpinga lawe mau. Kau tangata e Amerika ko smahino pe takwhatani, ko toktari, ko misi ko Arex, ko Teita Whangupo, ko Richard Tuiono, ko Kenol Tap, ko misi ko Mafi, whatongia he tau, te whamanawasi mau pe he lau o hingoa e kau tangata pe me he i kare ko e uhi o kunau tokolach e kau tangata pe kulau whawhetai mau pe au mo e ia te kinau tolu e kei mauiwi o no whaima e tau ngā ue me ka nge ko e ka uiskiri tafuna si ko kau atoa o ka meha pe mo e loteri pe me Hawaii a pe ka misi taai Mwene misin whanamereni, pia me whamalo atu misi, wharerea mai pe ta misin whanamereni, pia ko te sio beke whine mātua, aku nau pia pe,
e fu misin fana mereni ne mo i he fia fi ai mo ne te langa vaku pe fu misin fana mereni a misi pe aku te sio ai pe ma pe fia fine matua yo ma ri ku esi atu ko malo atu ni ka tau fatofua ka gram sau ka mai ka tangata me ka tame a farere ai a sapate na polokalama a rotu hufia fataha pa me ta ha apio saione a sapate malo mo ma kaimi ko hoa tolu ko fu kaimi la ya pitoria o mo fai ai tau fatongia to ki sto muy tua o mau to fare ka ko lau kolo ape ko whakamalo ke komite a hihifo lava te ngahi mea whakaiki pe ko te wake atu ai pe ai teke hihifo ia ki he tokonaki koe ni ka hoko mai tokonaki koe ni i wikendi pe whamalo atu ai pe ke he palestini ka whakahauwalu ka uma ai apulotu woni Teresa Mongaloa ke tai panga ma ondurei manu koe tau tangata rangia oi timi tu koe mo ki family tu koe timi a koe unau tu he foheo farere tau family tu pe me vai hi fo oa ko hake a mahalo te nau mau mai nau timi na do he weekend tu kwa tu ya ke tau sio ta to ke ka hake o si ngau e pe va e ka hake ko ke lava tu mau ma tole mi hake ko ke lava va e tu mau ngau e pe e ko ai be fo ke fa fe ka ke i pe ki hi fo ke i fo pe ai ka ko ia ko smau ko tu ko hake weekend eu to fedu taka na tol pa ko smau me ko mitlahi ia na tari pe ko mitlahi ke ka toanga he o se afili ki nu ko alof ma pelu mai a hahake ma pelu at mohifo ki nu ko alofa ko kolo hau e frenite kolo hau e frenite fere ai lo se mo lore ai ihe o si ko afili ka komi ona kaimi ona tol ke tau pato ai pe tau tolu ai mo kolo hau e frenite ko e famalo heni ki Auckland Amerika ki penieri mo hoa mahalo kau te ki umai haki ongongo me ai e nau firilakanga ko ilo pe ko ongo fefine o ku palestini pe mo e nau kau maulakanga ka ko tu pe ko hoa o penieri ka famalo la hiatu ai ngawe ko na ko mo lava mai pe mi o kalani o lava foto e tau tu ai ngau e pe ai mo kamata ko sene amana ko nganga na usiona asma nganga me ai pe he ki a takfatan me kau tangata te kai ke ma o taimi pe ka po te to ma o mo ka ma la kanga to tu mai ke ka ko fama lola i he ngau e ko lava isi onge ki kakate ka whamalo. I ko e whamalo hoko re wako e whamalo ia ki he mau kainga mau tolu koe ni Brisbane ni. Ko kamata ni ke a utaki mai ke kamata ni ke a utaki mai e ki kainga Brisbane ni ai ngahi mawhana madui foki tokonak taha tolu Fana e foi a mai Brisbane. Tok fai firia wi ke taha. Kamata e whakavere vela i Brisbane. Tokona tātolu. Tok fai firia a taha walu. Aia te ma polokalama maua mu mandui ma polokalama koe pia mo e palovesa. Te matoe polokalama he whalai te taha ua pa mau toki katoanga Brisbanea he taha tolu. Whamana te tuk whanua, katoanga tuk whanua. Mau pre-celebration i mau tolu. Ka te maula katoanga, ka te maula polokalama mamu e palo fesa he whalaite. Pea mau katoanga he tokonaki. Brisbane, ko osi kamata e maa whanai. Ko osi whetutaki mai e kakaia. Toki whetutaki ki he komiti. Ko kamata e whetutaki mai ka upoupo e Brisbane. Na whetutaki mai toko tahea tala mai. Tuku mai te pire e ua tene ngāhia e. Tau kai pola pe foki.
kai ke tau toe ko Brisbane o kai ke toe aia pāwhei. Ngahi pe pola, ta utu, whaka ki kai ke toi halalau holo e kakai tau ta utu mau pe ai. Pea koe kono hiri o Brisbane, ko osi o hifo ke kau tangata mo e komiti ki Kenpela, ko nau osi loto ta. E kai ke ta e tua ma Kenpela, ko uhi ko e tu koe whatuta maki. Tu whatuta maki a Kenpela. E tu whatuta maki a Kenpela pea mo sene ke whai haka atoanga ai, ko osi o hifo, ko ngari e tua mai timi koe a Kenpela, ke na wau mai ki heni ke tau katoangan. Hange ko Brisbane pe i Australian e katoanga ai tau pre-celebrate e tau toluia ai aho anoa. Pea kapau e lava mai a Kenpela, lava mai, ko sefo ngari e lava mai toko lahi mai Kenpela. Eva ma Kenpela ki Brisbane, hange na palani foko sene ke tau iai. Hange e eva ma sene ia mo Kenpela mo haigani. Mo meripoane ki Brisbane ke tau katoanga. Ai foki Brisbane ke tau tari nau tona nau pehe. Osi pea ai ke ngoto e wakapunahe whenke whakaheka atu e nau pokatunu ke nau o moia. Kaku osi whakaverevela mai e kau Brisbane ia. O se ai kakai unau tā mai ke whe mau e whika, pe ko hae toko ta, ke whe tūtaki mai ko o si kamata e nau pore mai nau tole ngahi te pire ke aho ko ia. Pore pe ko mitia Brisbane ke nau ngahi pola pe. Ko mea ke he pe maa whana ia e kau pou o nau toki tokoni mai ke ngahi pola. Ka ko spore i pe ia he timi lotolahi ko a Brisbane, asinga foki ko e tamahahake fokia ku whakakaukau a loto mai me ta whaaki. Kau kamata ke ngā utahake mo e kau tamu koe lausi. Hange ka te au Brisbane te tau tari ko toa ewa mai i he aho taha tolo Novema. Whakalata ia. Mou ewa mai, na mou pehete mou mai ki eni e tō lalo e wahe whonua e la. Mou hao kaiwa, mou whao, pea uta, pea mou puna buen, tokai na ngoto e waka puna, pea whai pea. Mo mere mo e wakapuna ka goianga ia ai mate aki mo e fia ai tonga i he teu e ngā mea koe ni u tau unu atu ki ai koe whakao se tau whanongonongo ki whanongonongo en whamalo i o ki mua pau tau whakao si ko whamalo atu e ngai whetu New Zealand, Amerika, Australia sene na eri e nau ofa ki he hihifo whetu tak mahawai whewheka ko sene whakao whofana e ri e nau tolu awhe koe nau mea awha ki hifu. Ri hifu e kautami Hawaii, ri hifu e kautami Amerika. O ku whanongo au ia ku lava ko tamai hifu. Whengo ko si lava e nau mea nau toke tokona. O si kau au pito ia, pia ku tamai hifu ia. O kai pe mo ki mea ku i koe tuke ta whaaki e kai koe o si e toe ai pe mo e mea. Whanongo au te tamai hifu. Ai pe mo ki saving ku hihifo whakapoto. Foi ma fola he mo whakapoto. Wai pe mo ki mea ke to koe pe mo mea ke ka hau koe koe ngatai. Na wai tau mea ta toi ala toko nga mea urere i whakaloku fua ke ngahi ke o tukolo. Ka koe anga ia e tuu koe ni ai tau katoanga. Ki whanongonong whakasi pe. Ka pau na mo sio hifo. Mo tolu koe na mo whanongo he mapolo kalama pe a mo e palo whesa i he flight e kua osi. Toi whetu tang mai palo whesa he tokonaki o whakaafe mai pe lava ke mapolo kalama i he flight e tahawa pe to katoanga Brisbane tona tātolu. Koe tau tānoa ki Novema. Tātolo Novema. Pe au toi kore he palo whesa ke matoe polo kalama ke matoe polo kalama pe i he aho taha walu. Kamata ho ata, taha wa, ma kamata ai. He aho kong whai e whiri wharearea. Whame balo whesa, ke lere pe whiri, ma lere pe mo e ma analaizo ai. Mai pe matai whika, alu me ma pen tānaki, ka malaivi atu pe, mo e balo whesa, o analaizo e ngahi wāhenga, mo e anga e whekei we, whakawhekake e kau whiri, e ngahi
aho tahavalu. Ai te mapolo kalama aho tahaua, te kore palofesa ke mapolo kalama aho tahavalu. Pea kono whakakoloa ia, ai whokotuutu, ufai mahi e palofesa. Aho whiri, te mapolo kalama lere whakatahape whiri, koe ke ilo pe ngata whakagoe mapolo kalama, ka te malere whakatahape moe whiri. Ma analaiso pe ngahi wahe ngahe o mai ngahi ola, tuku mai ngahi ola, mo tau lere pe aho whiri. Aia ko whakata mai palofesa ke mapolo kalama. Ko hiko tano ko ke palofesa ko whakampe ke uto e whakamanatu atu. Ko hiko e peka o patoa hen, pa ko whakampe ke mo tala whanongo mai. O kulahi au pito, ai tā palasia pia moe ngahi rea, tai tau, kai ke toi ha varekua, o kukua o varekua mo ka o palofesa ia, i ho mo ngahi whakamatala. Ko si o hifo, kai kakai o mai ta mai whakanini mo hombo polo kalama, tala mai ku ha, mo ha. Ka whampe ke uto e whakamanatu ate ki mea koe ni patoa. Pa ko whampe ke talatu ke mo whanongo ki ai, mo whanongo ki ai patoa. Talo o mo tala e mau polo kalama. O kai ko au pe, mo e kau front line ka atoa koe ai tu, o ku mau tala noa he line tatau, mo e whakakau tatau, pia mo e tui tatau. O mai rewa mau tolo tala mai, ku mau vare, mau tolu, tala ho mau ta e ako, tala e mau, kamu sio he mea koe ni. Ka pau te mau sio he kau toke tala lahi koe o tonga, kakai ako ko tonga. Whakamatala tau tapu pe mo kakai iloa koe ne ako. Whakamatala a ana tau fe ulungaki, toke ta ana tau fe ulungaki. Na tau toke whanongo atu, ke whakamatala, a toke tā manu atu. Tau toke situat me whakamatala toke tā manu atu. Na toi whakamatala a toke tā halapua. Toke tā halapua. Na elere ki tonga, na alu ki tonga a ana koloto. Toke tā ana koloto. Na alu ke whiri whare area i tonga ana koloto. Toke tā ia taha. Toke tā ana koloto. Polo kalama a palofesa hu akau. Palofesa hu akau. Polo kalama a palofesa laftan. Polo kalama a palofesa okusmahina. Whanongo mai kau patoa. Koe tū koe he tai nimi kua moutala e moutolu ku vare katoa e kau toke tā koe nihu whangai whakatapu. Ko e uhihe o ku nau tuu whakataha ai kau palofesa, mo e kau toke tā, he tui tatau o laine tatau e maumea o ku talanoa ki ai mo mawhakamatala. Makatuunga ho tau tala whakafonua, makatuunga he tuunga whakapolitikare, makatuunga he whaunga fonua, a kau poto katoa koe ni. Mo whanau mai sai. O ku hangere mai ni ha tau fe auhi. O ku neongo koe ke na o mai na o tolo kau he tu, pe family tu. Ka koe tui koe o ku nau malangai, ai mea tatau o ku tuua e tu. Tuua e tu. Mo hangare wa fua tau ai patoa. Tu he, kau palofesa mo e kau toke tā. O laine tatau mo e tu. O whihanga hangai, oposisi ni rewa pehe. Taki tau mai ai a pi veni. Koe kau laine mua mai a koe o rea. Taki tau ai a pi veni. Ko taki tau ai a haitari ai. Koe kau taki tau e whaeta, o hanga hake kai hanga mai kau palofesa, o whihanga hangai e. Taki tau a pi veni, ko asiata masima, ko ri hai lui, koe kau tamai koe opposition ke whaeta. Ri hai lui, ko Timote Kaloni hea, ko pensoni hai koe mei pea, ko soke he timia koe taha, timia taha e ko fulahi ato lai nima mata uke. Mo whanongo mai ka ai ange ke tau make sense ko tau atamai.
Ai anga ke make sense ko tau atamai ai risi opposition a front row ko mo front row ko mo tuunga tui ko mo tuunga tui ko Fiu hono whakaata ke mau hatoke tā o kurea me whaeta. Pe ha maa a pe a. E kau he front row koe. I he te whito i tui. E he te whito i whakamatala. Te whito i whakakau. Pe haurewa kau tamai a koe. O kutui kia asiata mori hai lui, mo hai valari, mo se tita, mo soni. So koe timi e koe whaetaha. Mo teisa, mo piveni, pea mo hai fua. Ti mo te kaloni hea. Koe timi a koe. Ko nau kau mui rewa kau tui koe lalo koe. Ko lupe, ko tirila. Koe kau rea e whaetaha. Haurewa kau tuia ko ia o kape hake ki he whakasesere ta e ako. Ta lau hake nau tolu ki he. Ke tuunga tui go tuu mai ai e kau palo whesamo e kau toke tā. Mari ko whehui. Ko hairewa u whakasesere. Ai kape ai vare ki he poto. Pe koe rea rei mai ai kakai poto ke he vare. Where wa whakasesere. Ko kai au he au ni ke efo i comparison ni koe ni ke sticky ke he atamai koe kakai koe kuma e mahino. Mea koe kutu ua e tuu. O kulaine taha e kau palo whesamo e kau toke tā. Kakai ako e whonua. Mea koe kutu uai koe patoa. O kulaine taha e kau spokesperson koen ko hai. Ko tirila sola a. Ko lupe. Ko Timote Kalonihea. Ko Asiata Masima. Ko Rihai Lui. Ko Valari. Ko se tita koe. Koe kau tua o whihanga-hangai mo e whaai koe. Laini taha e kau, laini taha e tui, e kau front line koe tu mo e kau palo whesa mo e kau toke tā. Kai laini taha ke kau ngai pōpula mo e kau alnoa ia mo e kau ai noa ia e whae tā. Sai. Tau tō mai ki he lotu. Tau tō mai ki he lotu te whakaofi mai. Mou whanongo ki he kakai koe ni. Paula Latu. Toke tā Paula Latu. Whaiwhekau whare lomu. Palestine sa sue Siriana. He nau malanga. Mwe nau ngahirea. Nau ke inofo pe he tuku whonua. Nau ke inofo pe he tui o tua. Harewa mea uhoko. Haurewa e kau whaifkau ia koe ne whaai koe. Whaifkau vuki tā mei funa. Ko inoke masima. Mwe kalasi koe o hātala mai he. Sai e si toa ia. Sai mwe whakatoa tamahe koe human right ia. Whakalau mai he. Kau whaifkau ia koe whaai koe patoa. Ma ake hai koe ni. Me hato u. Mo kau piso pe koe nuku kau he patoa. Mo whanongi. Whaingofua. Whaingofua. Kakai ata mai rerei. Nau mai peo tu o sio. Ai kape hake ai vare ke he kau poto. Kaerea rerei mai. Kaerea rerei mai e mea. Kaerea rerei mai ai kau poto ki he vare. Sio ke maari. Saipe te utoki
tuke tok lawa to apong ai komiti ko ni ko a okalani e ko ni ku seni mai ka kuhi ku lo tonga lere tau polo kalama ko mea ko finga he aho ni ke kamata ake tau polo kalama pia ua mu talama e mu toluia ko vare vare au ta e ako moeha ko hanga ni o whakamahino ka moutolu patoa o kuhanga e he o tua o fili e vare ke whakama i o mou kaupoto. Te mou nofo a fe ai kau front line ni koe ni ai patoa. Ti mo te kaloni hea, asiat. Pea whakaafe i moutolu ha palo fesa ke mou polo kalama. E whakaafe i motolu ha toke tā ke mou polo kalama. Ai buko tau ai maape, tau ai tā noa pe. Mea koko tala noa atu ai. O hanga he o tua ea whiri e vare ko au. Pane o mai mama. Ke whia mau he kakaia koa ke mau tala noa mo mau polo kalama. Te mou laivi motolo au ha ho o mou mo ui mama. Te kai ke whakaafe i motolo ha palo fesa ke mou polo kalama. Ko mea koe ko uhinga ki ai, ke ai mau pepe ai, o koe ai pe whanki i mea fua mo e mea sivi, ke te sio holo pe, pa te fua aki. Uhiga temko ku te rea ai, pa te sio holo whanki i mea fua ko ia, hanga fe, ke fie mau ha palo fesa, ai vare ta ai ako koe, ke hau ke na polo kalama. Mahino mea ku ia mea ai ku kaue o tua ai, ku ai mama whaka o tua he vare, o ku hanga i he kakai o fie mau ai. Sioki he, tano son baptaiso. Nai hoko son baptaiso koe whare i ka he lota. Ko mene mamahi pea he lota he kore o fefine ko he loti asi ke tamte i ame. He nai rea hakatonu pea ke he tui. Pea fe mau he tui a ke rea ange ki ai. Koe mea koe ku tau tānoa ki ai. Vare a au, o fie mau he kakai poto ia, pia nau tā mai o mau talanoa, pia nau whare i mai au, o mai mo ngahi whakakaukau. Whetu taki mai whakau poto ia, o whare i mo o mai ngahi whakaukau. A meu nau mai, ko hiko e lain tatau e mea koko mau ata mai, mo e mea mau tui, mo e mea koko whakamatala ki ai. Kai tā hake pē kau tori niu motu uia, mo e kau hoka niu motu uia, mo e kau vau niu motu uia, ki he kau vau hoki, matui koe kai lalo hakalofo koe vau e niu, ko pau ke mai fo i niu na e hoka mai niu tori mai niu motu, pa koe kau kai lalo hakalo, koe kalasio ta koto e lalo kai vau hifo e tama koe e ne fu konga niu me e fu hakalo, ai fo i konga niu na e tori mai, tufi mai me lalo niu, o mau hoka foi niu pe as pate mau vau hege kau kai lalo akaro. Whenga ia ke mahino au pito ia he ahoni tau tā noa ko ia. Pia koutu e mahino ngofua au pito pe e patoa. Ko whamahina ten ka moutolu e whakawhi i whakakua ti mo te kaloni hea he palo fesa. O kui, koe palo fesa, palo fesa laftani o kui ken pela. Ko timo te kaloni hea, o kuno fo ken pela. No whange timo te kaloni hea, moho o polo kalama, e tā te palo fesa he, o anga koho polo kalama. E timo te, e ha umasi ke ahataki polo kalama. Mea o koe ke wha tufini umotu uia ai, moha koe ke whema timpulu e ke ngai mea polo kalama. Koe whainu pulu ai moa whakawha ere pulu ai. Mea ulaki a ko whemau ke mahino koe ahoni. Ai tala noa koe ke mahino, ai tu unga koe oku tau lue ai. Koe mea ko whemau e pe ke uala pe ke kau tamalala. He na o stalatu pe koe fuhu o whakavare au pito e fuhu paan ke he. He kou sio hake au hono hiko hake e. Kau front line ni e ki kau laivi koe. Kou tānoa pia he ngā i mea mahu inga.
mo focus mo whakahino hino I mau pe mo tolu mo ako I mau pe mo tolu ke mama ho mo atamai ta koe kalasi ko walau ki ai ko tama ko mo pe ho mo fu hia hange ko pive ni ko tama ko walau ki ai ala ke ka tama ko hange ko mo fu hia sai o sa dia tu ke ta fa ki le ko fe ta no ki ai pato e on ku fa malo hen ka pil mo ngaloa fa malo la hen ka pil mo ngaloa ki mua koe pa mou ilo I patoa na e mea koe internet. Ilo I patoa, ki mua koe pa mou toki ilo koe na e mea koe internet. Toko laha mou tole na mou toki sio mou to internet ki muini. Kau apil mou ngaloa he mau whetakai mai he internet mei fuolo. Hau he ngahi mea keke. Ngahi chat room koe preni tonga koe kava poulu. Hau o whetakai mai ai o toki au mai ke mea kui koe pipo. Ai mo mea ia na ui koe chat koe voice VC, voice chat. Ko mau whetaulaki anga ia mau tolu ai pia mo retio koe ni a sione makahiri, Taimi ai, mau whetakai mai matohe neti taimi koe ia. Kau apia ia koe whai whekau, kau. Helo hatu isapa mai he taimi koe ia. Ko hai kon si malolo ani helu mei texisi ko hinga ko fakatala noa ke bring back a memory ki mui ko fia au pito he hanga e pil mo ungaloa o toe rewrite ke atalalahi ai foi tohi ko a Chris ke siaina ko foi tohi ko fam ke tano ai ahon he de tau tala noa ai ko hinga me to mai foi tohi ke tau o mai o analyze o ake a campaign ni koeni a piveni mo mea he oku alaini ai fo I tohi mo foundation ne fo I tohi mo ngahi mea ku fuhu ke a piveni mo mea tainimi mea ko whamalo e ka kia io a tupo helo ka pil mo ngaloa kau ko pil mo ngaloa tal e matu u whakata o tu u ma ai whahai ai tu I he mau feta kai mai taula ko tu pou helu ia ko foi temo pe mei fuolo ko tu pou helu ko pia ko kau temo pe moi fuolo e mau feta kai mai discuss ui si u fa politica le fai mai ne me hiva go fulu tupu hiva ono io hiva go fulu tupu mo fa u danga mo dolgi o si o vai he ta o ki va ono wa fe ma ono wa ta ono o so vai ta we bia lo ni e ta we ni wanima e mau fe ta kai ma to e Facebook ko Facebook e ngahi platform ke o we ka u klasia hen o toki asma he internet ko mo toki lo mo to internet ki muin ko follow e mau ka ma to he kamata mai ai ngahi chat room ko mo pil mo ngaloa ko ki manatui o ku makei tu upe me na matu ai he kamata mai ko ia ge ahon tola ha kalasi na tok swingi mai ki muini ka ko pia tau ne temo pe ana taim ko ia mai ge ahon ku tu pou helu na temo fefeka taimi ko ia tu pou helu toki si tu ape tu pou helu ki muini toki mata futa helu ba toki foki matu pou helu ke me ko ni tau e temo matu pou helu me mua ko au mo pil mo ngaloa ke mandui be pio ko e mau feta kai talu me mua me matu be tu ita tau to mai pegi ha ko me ko fia ai do foki a pio lo faka foki mai e ume a ko ni one hanga o hikini ma ke to e lahian tu pe ke ulau atu pe neo ngo covid ai faka palangi ka te ulau atu pe fo itohi ko a krisi te utala pe ia hen ko tohi ko ni ko tohi a krisi ko e uho ko a krisi o ku nofo e tohi ko ni. Kai ke pehea ke toi pe whakawei veiua. Ko e tui ko toa a krisi, wha o he tohi ko ni. Ko loto pe ke ulau atu pe pau toki hanga pe ai atu pe haki whakatonga ke mou whanongo ki he uho palaku o ku whatua e patoa. Ko e uho ko ia, ko e uho whakamoweu ko e uho riu kawa, Inga mea koe na uho ko e tahano tahataha e waf mao no. Nā nau whakakaukau e osi pe tutu
pana uriu kawa ia pe tonga kai be ke ngalo ya we fo irea ko ya akirisi a ko na fa tu pe a glis ka wale pe ene afio tu wata fia tol mano pe wa mano e kakai o fe ma ke furi ha de me te fa ma o pe ngai video rea kon ko tano aki he na whakakau pe aho ko ia. He na uriu kawa e whanua. Tau whoki mai ke he tohi, he? Whanau ke he tohi, ko tohi sei na te ulau whapalanga tu pe, pe ospau te wawak whakatonga tu pe, te ria pe na guia kakai whemau pe ke mahino, he? Lain ulaki. Thank you for the warm welcome in Beijing. Whamalo atu. I he tari loto mawhana na e whai i Beijing, ko Beijing i ko e kolomu ai e si aina. I am writing this to you to accentuate the important part from the discussion we had in China. Ko ku e tohi atu pe aku ko e ni ke tahanga, ke to amplify, ke to whakamahino i ange ai mahu inga, ai konga na tahanga o potalanoa ki ai si aina. There is a big problem in Tonga that is preventing us from transitioning into democracy. O koe fu parupare malahi au pito i Tonga. O kunehanga o whakawhi atungi ai, preventing. Aki mautolu, ki hono whakawave, hono transition, hono furihi pia meihe ki he demokalati, ke furihi ke demokalati. Hoka rewa ves hokope. Religion and its institute are holding our country progress. Hanga e akirisi o tukuaki i e lotu mo ngahi mea o e lotu, mo ngahi ako, mo mea kotoa o e lotu i Tonga. Ko ia o kunehanga o whakatuai ai laka ki mua ai demokalati i Tonga. Palakala whanoa. The church has too much power and the people are too religious as the result. Fuulahe mafi o e siasi i Tonga. Pia moe lotu ai kakai Tonga, fuulahi hono mafi ona i he whanua, i he koe uhinga ia o kukai ke tua ia e progress e mea. They listen to the church, king and monarchy. Pia aku nau whanongo ange kakaia ki he lotu, siasi, tui, pia moe pule whakatui. Mu whanongo, koe tohi ena ai tama. Koe ngahi mea en koe kune whakamatala i ke kausia, ke sia ena. Who are the protector of the church? Aia koe tui moe pule whakatui kune hanga malu e siasi. Madu e tau ai hime we siri ana koe ha. Siasi moe pule anga, koe malohi anga e whanua. Ai koe fo iua ia kune puke whanua. Ai koe hanu e tamani, a kirisi koe hui koe mea koe ia. They hold on to outdated belief that only hurts Tonga. Soki e. O ku tau pipiki ko toa pe tau tolu ke whai ngā tui ko wholoa ol kuonga ia. Whanonga koe outdated koe koe ngā ke ol kuonga. O ku tau pipike kakai Tonga ke fufoi tui ol kuonga. Ko koe kotonga pe o ku whai ngā tā ia. Whaka i kai i au pito e tamā ia lotu. Rai kai pe ke tui. Nei kai peke tui o tua whanonga ke tohi maulalo la. Tokua koe tau pipiki ke he lotu koe fufoi outdated belief. Only he Tonga. We have to create plan to decrease the influence of religion. Whemauia ke nau palani, ke whinga i ke tāmate i ke whakasi i hifo ai lotu i Tonga. Whemauia ke tohifo e lotu mono mawhai. I can say this publicly. I cannot say this publicly.
Koe kutohe atau koe no talate umea koe ni he kai ke ulawa o rea aki ki he kakai koe uhi so koe ne uhingan. Because the people and constituent being part of the whole would turn against me. So ne talange kapau tene hanga ia rea ake mea koe ni ene fehi a he lotu moe ngai siasi moe ngai toka terine pehe ku olu kuonga ko ia tafo ke kakaia fehia ten against him Manonge lawan tama will turn against me, turns against me. I am writing this to formulate a confidential 2 to 3 years plan with the goal of secularizing. Ai aku whakaukau e taman ke ai e fo palani whakapuri-puri he ta'u e ua ki he tolu ke nauhanga o the action press or converting something from religious to a secular processing or use. Nau whenga ke furi he fo whakakaukau koe me mea whakalotu decrease e lotu ka increases ha foi mea fo o eta ke fai ake e nau ngawe mo se ke foi toi ko ni toi bene agris ka toi ata the country even removing all power from the monarchy and the king panoki even removing all power from monarchy or the king ko monarchy ko ngapeke tui ko nau whenga ki he ke to o e malo he lotu me whonua, pia to o e mawhai o e tui, me he tui. To o e lotu me whonua, to o e mawhai e tui. Palawhi o koreva. We must at very least institute a loan to create religion teaching in school, allow business to open on Sunday and crack down the religion leaders. Man, religion leader in the country. Wow. Whanongo ki he mea koe ni. Lease Institute. Matui whoka ulahe ngai ako koe ako siasi whai ai ako lotu ai. Whemai ke tau wheno ako e lotu ia he ako. Kai whakaata e ngahi businessi ke rere ia he sāpate. Pia whengai ke tuku hifo mo kautaki lotu i he whonua. No wonder kape i, ai whai ngofua ke kape i he kaupatoa e kautaki lotu. No wonder. Ko mea bea wako i ke mo teke ke whai he. Mo ilo foi mea koe nai hoko koe waftaha walu. Ka mata exiteni truck star mate koe fuhu e tamaiki a ko ngahi kauning sa. Koe nau palani ke to o falala me he lotu ka ke toi ngau e lotu. Ai ni koe nuku lau koe ni. Koe unu holo ia ngahi. Ai ngahi mea koe nuku nau whai. Oh ia koe tohi ngutu lau. Whanongo ke leaders of the country. If we can accomplish this, then I have no doubt that we could transition into fully democracy in Tonga. Aya koe to'o e tui, to'o mo e lotu, koe ririu anga ia democracy, the transition. Mo manatu e ki fo i mea koe ni, Na nau hupe o pure anga he wafe taha ni ma, nau tari e nau tole si itoa. O na tolo sign off si itoa. Sign ia he pare mia, mo e minister lao. Sign ia muna ia, i he mea na ton ke sign e tui. Fenkot, koe area koe o ha mea ke kaua tonga ki he iu e na ko pau, pe ko hatarite, koe tui pe taha. E lava ke sign e patok effectivi, ai ngah mea koe. Mo whanongo koe tahe ngai whakaukau koe to e mawhai tui. Mo ilo hono whakao fo koe fu e nau fui unu pe koe he wa he nau hupe koe pune anga koe wa tani ma pe unu e fui ngā koe ngā unu koe si toa.
hanga he o tua o reisi e kakai e fonua ko e laka toko lahi taha ia ko hoko e fonua. Ko na uraki ahi e na ufoi whakakaukau he tohi e. Ahi e whakakaukau ko he tohi. E nau tari sitoa. Te nau whakamooni lo iai he sitoa ke o pēko si kakata whakamooni. Ia mena e hoko. Hanga e o tua o whakotuu hake kautaki lo tuu. Whakotuu hake mo i kakai whewhine o kukeire ko tia tonga. Ai laka e sitoa i tonga keire ko ti. O kui loto e viti ohe. Ai ngai fu papa he. A Chris Bohiva mo ne kabineti ke nau step down. Hono tari sitoa. Laka e kautaki lotu. Te kai kia laka tokolahi tahe kautaki lotu. Laka e ngai kurupu lotu. Laka e ngai scripsa unioni. Laka e mo ngai siasi. Ko e laka tokolahi tahe e tonga nau. Ai befoi tui ko ne tohi. Tu mai kakai ko e laka tokolahi tahe ko fai tonga. Ko whamke pramana ke ponua. Ai i kai ke tautari i tonga. Wow. Big stone. E kai ke tautari tonga si toa. Anau fia no hanga he. Hanga he o tua fukotu hake kakai. Pea kou kei whakaamu pe. U whampe na ki mauhere ti o tonga e fo i kātoanga koe fo i ou wau e na whai koe i pangai. Koe laka e whanua ke he tui. Pea hai mena whai he tui. Hanga he tui o taofi fo i mea koe na whai. Te kai ke whakamooni ai tui. Whakahanga he tui o whamahino mai. Te kai ke whakamooni ai. Ta kou te kai ke effectivi. Ka kou whaambeu ke u whanongo ki he rea. Mo e lotu koe a pātere seruini. Tahia feu. Ko fe kautaki lotu. Na nau. Pipiki a agrisi mo mui a agrisi patoa. Osi kotoa e holo mui. Kau patere. Osi kotoa e holo mui. Ko whampe te aha taimo patere se ruini ke ha orea mai ke kakai. Ha orea mai ke kakai he koe uraki se aia ko miti e te mo. Patere se ruini. He ke atu ke pātere ko na ko simo te vea. Na kau simo te vea. Pātere ko ia. Wow. That's a big store. Ke whakamooni. Ai tuunga whakatu tāmaki koe. Na iau ke a agrisi. When tohi, eventually removing the power from the monarchy and the kings. Whanongo ke konga whakaos koe tohi. Koe whakaos ia. We must be at very last institute. Koe alone, I don't know this word. To create religion teaching in school, allowing business to open on Sunday, and crack down on religion leaders, the country. If we could accomplish this, then I have no doubt we could transition into a fully democratic Tonga. We must also remove the noble from power, and they only serve the influence of the king. Whemauia ke nau to'o kotoa mo e mawhai o e kau no pere. He koe nau mea pe nau tolo ku whai, koe nau seve pe nau tolo interest e tui. Koe uhinga ia koe unau whinga ke whiri he e kakai ai kau no pere, ke seve he kau no pere ai kakai. Koe mea koe asko hereta, whemau ke toho, he koe mea e a kau no pere reu whai, koe nau seve nau te tui, interest e tui. Mari e. Taimi koe ne pure anga i koe patoa. Koe kau no pere na o mai o tala mai fie ma ua kakai e nau tai fie maari ke pure anga patoa. I kai ko ia. Ko tu ila kepa na hau mo ngahi tala mo ngahi fie ma ua kakai na ua nuku. Hau e kau no pere mo fie ma kakai. He taimi na pure anga i patoa. Loi e tohi a koe se ve kau no pere ia ai pepes o e tui.
Ko inga ko na finga ke fili e kakai ke ua te aha mawhai mai o e tui. Mua whetu take ano pere ki he tui. Ko inga e patoa. Ka pau kuloi pa mutala mai patoa. He kua sia reflect e tohi a krisi. Ko mea mu whema ke to e mawhai o e hou e ki. Ka hui ko nau mea peu whai ko seve tui. Ka koe taimu ko na mou pure angai. Na mou whakai haua motori o lunga he. Kai ha. Whakai haua motori o lunga he. Kai hau e kakai ke kau no pere. Nai aluha ke taimu na pure angai patoa he kamata waftani. Ma koe kau no pere ni nai o mai mwere o kakai. It proved you wrong patoa. Nai kai koe happen. O koe kai ke seve kau no pere pebes of the king. Mukai. Koe taimu ko halai pure anga. He pure anga koe nai pure anga kakai. Ko hai alu kia kakai. Alu kakai ia ki e hou eiki. Ke nau o mo nau loto. Ko hi he ko nau eiki. Ko nau no pere. Pea kui loto e no pere e whare area. Kaimi nei pure anga i wafe taha walu. Ka pāta rau tau te whoko whanongo i he whare area koe wafe taha walu. Koe kau no pere ni o guo mai moeha. Moe loto e kakai. Moe loto e kakai. Aia ku mahi no mai ka moka pure anga. O ku alo e kakai ke kau no pere ke talamau na uloto e tai fia mani o mo pure anga kakai. Pure anga no pere. Alo e kakai ke ha. Ke kau whafofonga ke maho na uloto ke tala ke pure anga koe. Ta ku pala nispe. He koe mea pe ua te pire pe ua i loto. Te pire pe ua i loto. Koe kakai pe mo e hou eiki. Tok firia e pure anga mo e kabineti. Ka koe kakai pe mo e hou eiki. To e mai mo tolo ai pati koe patoa tau wataina mo e hou eiki. Koe mo te ai mo e patoa peki tau wataina mo e hou eiki te pire i whai loto. Koe ni mo to e mapake patoa international patoa Klopolo peki pea tau wataina pea hou eiki. Mapaki pake te pire kakai o aluia moefe, ke tu mau pe ho e ki ia. Ke tu mau pe na to luia. To tala te mea ko ni he kai pe ke karendia te tau te foki. Ke hanga ha pati taha o pure e pure anga. Pati ai kakai. Neongo e tau toko taha fitu. Tau ke anga vare pe tau tolu pa, tau rea vare pe tau tolu pa. Tau ke mea vare pe. E pure i mau pe he hou e gi ko hai pure anga. Uhi ko mo vede e kakai. E ko foi hala e ta ke te agrisi. Na ke whakakau e koe, na ke pehe e koe, te ke foi ula ki whiri pe patoa ka atoa fui ta fitu. You get it wrong. Eh? Sai. Ko whao se tohi. Vau ti koe tohi. Surface, I think it's mistyping. Surface to say that this letter is to be treated with the utmost secret, because we all know what is the stake here. I also would like to confirm from our previous talk your help with schedule for my medical condition. We o se ne tau whare i atu atonga pe oskoe pato e kore atu ki ai. I also would like to confirm from your previous talk your help with our schedule for my medical condition. O ko wongongo i koe tohi koe ni matui foko si aina o koe ke nau teke nau toluia ke a te mokalati. O koe ke teke si aina te mokalati. E kominiu si aina ia. Ko ilau ia koe whakataha pea ki si aina pa ko, I think it's United Nations people o kakai. It's not Chinese.
Pe, koe kau siaina koe ku nau teke te mokalati siaina. Na nau whakata. Koutui, koe kau. Sai. Tau sio ke he tohi. Koe mea koe ke he tohi, ko whape he tohi. Ke tau unu aki ke foi. Kempeini koe na whai koe piveni he o koe mea koe ni koe a lan mata. Ulaki poini pe koe a piveni fufa ata a skim ke fai e kakai koe ke fili fare area. Kakai ke fili fare area. Nai ne foi poini whana o to'o mai ke ulawe he whewhin. Poini ulaki ne pe fufa la. Ke kohi koe lao koe tonga koe whaha pe koe ke ngofua ke fili fare area. Koe nerea na piveni. Ko ai ni ke match a fo irea ko a piveni pe a moe tohi ko a akirisi. Panga leva e piveni o mai nga condition ke narrow town ai kakai ko ke ngofua ke fili fare area, Na pe piveni. Fe mai ke whakawhasi ke tokos ke hu mai pe kakai rerei o kau he fili fare area. Ai o kau tu mari e hua nau pange tokon ke fonua. Kai ko tau mari e. Kau mata ito, kakayak. Pia o pehe piven. Pia fe mau ia ke nau sivi mo uirerei. Sivi mo uirerei. Mari e piven, mari au pito fotutu mo whakau-kau. Whakakau-kau e nana o si usu ai au e tau ko o si mahal. O so si ta me konga na usu ai. E ngai kondisi ni koe ke huai ki wharearea. O kauai, pia moe mo uirerei. Ako uhinga koe kuhanga ko point out ko tanoa ke moirerei piven. Ko uhinga ko ikonga ko ilalo tohi ko akirisi. I also would like to confirm from our previous talk, your help will be scheduled for my medical condition. Ha uko tala mai ke narrow down no kau masi moirerei ka kai ke mourea motol ka akirisi I he medical condition. Moe maha mahaki. Moe more paanga e whonua he ne tautou alu. Kai ke whakawhisi kono maamaki. Poto motol hono whakamatalai. Ai kakai ke whiri wharearea he tainimi. Kamuha kakehanga e koe piven o ta ofia akirisi ke oua e ha. Ke oua e hawan. Oua e whakawhisi. Ko hinga e koe ko uhinga kai piven. Ko e rea e ngutu he feitu ke he. Aluha ke pe fo i rea ha o to e pato he mui ulu. Ko mea ena e ka ngai kondisine na ke pe he. Ke whakawhasi a ke matapa. Ke lava ke hu maha kau whare rea re. Ko hui ko e kondisine ko kase lau mo ko disutone a tonga. Ko ngofua ke whiri e taha ko toa pe. Tuku ke he pe whaha. Ko e whaha pe ka ngofua e whiri whare area. Sai. Apau ku whakakondisini a muri, piwe. Na ke sio ai ki he tau ataina na e hanga e utupo uluaki. O mai ki he whonua o whakatatau ai mo e kondisini koe. He tau osi ilo pe tau tolu e kakai. Ange kok tu whine koko sila kasinga. Osi mahino pe ka kene mau e whiri a hapai. Pia kai ke whaha sela. Kakuha. E kai ke whiri hata hai e kai ke alua o mea. O kou kei tui piau ke foi lao. Kei tui piau ke foi lao koe niko kei tu ai. Koe mea ke whafangu koe whafangu e kakai. Mo ilo ho mo mata whaka. Kei tui piau ke foi tau katai na koe mai tupo uloaki. Koe whahape koe ke ngofua ke whiri. Ka koe uhinga koe fitna pasi re vai mo ya konaki koe a king tupo uono. Mo whiri whaka poto. Whai ke liha pe kakaia e o resisita ke whiri. Kai ha. Whaka poto tau tolo ku whiri. Tau sisio a tupeo ilo e kakai ko ia. Tu koe aha ke pe mea ta mai ke whatontono e lao. E kai. O kuhanga he fo i lao ia ko ia o mai e fu tau a taina koe na e mai tupo ulaka tau tolo. Mea whakakoroa lahi. Koe o mai e fu
e fui fonga ko ia tu ko ua sio ko konga hono ware mana ke ngau aki e pive ni ho whamatala ai vahe ko ni koe o e ngai inasi whakakolo kau ia he mea koe na ki whakamawhaapu ki whakatonton o ke ngau aki ai whakakau koe whiri whakavahe ngā ai sio kita mo whiri manako sio kita mo whiri manako ai na ke ngau aki sio kita he ngahi rerei koe o mai koe ki a kita pia ke ngau e gire wa whiri mana ko hi koe tanu pe ngahi wahe koe ai koe unau pure anga na nau loto ke tanu koe pure anga ai koe ngau ke whiri mana ko ia koe kita hoke koe mea koe rerei pia ka kita whakapoi tui koe whiri mana ko u te whiri mana koe kakai na ke ngau e ke poine hono ua na ke ngau e ke mea i e whonga whiri koe ahoni ma ke ngau e ke tanu hala mo e ngahi mea koe ia e piven ko whiri mana ko mea pea ku hoko ka koe kai ke utui pehea mo kitari mange ka kitari yange ai telefone kitahine ki freeze tena ki mea kulotonga uhalahi ni mo storm na freeze ya e mau mea atu pe moa ke to hoko atu pe e tau noa koe tala noa koe ki he whiri mana ko ke sistemi koe aia koe fui tau mua koe ni ke tau to e foki pe ki he whiri whakaluku fua to kua koe whiri koe ni tai ni mi koe whiri koe ni o whiri mana pene hanga rewa o mai fui whakakau koe ni o kulawa he fui sistemia koe ia o hau whakafoi tui hau whakafoi tui o kai ke lawa hakakaia o nau tui tatau e piven koe hawhai ngofua tui tatau moilo koe ne alaini pe a tuia o ha mea ki mea whakalau maari nau lain taha tuia koe ia lain taha mau pe tuia koe o take lau maari kei kai pe ke hatai mia e lain ke hai mea o tatake lau maari ko foi tanoa koe piven ko pe he koe whiri whakavahenga vahenga iki e taktaha o mai pe ia taktaha o mai pe mo e aseni ta whakafo tui mo ulu aki koe taimi ko o mai whakalau maari taimi ko rerei whakalau maari e mo whakaunga kakai te nau lain taha pe nau tolu ia ua koe ngahi komo nangla tipe koe ngahi fie mau tatau ai ngahi vahenga koe ke fu ke ia tau whakatata akeni koe ki ke pe o haha ke ia mo hifo o kulahiange maulalo a hifo pa koe vai o kulahiange ai ano mo mea ko haha ke ku matu wange nau tolu koe whangi ke iki pe ia moilo ai mea koe ke whema koe ki tonga hei kai ke nau fu to ke ki nau tolu uluaki koe priority uluaki koe a tonga koe tanu hala komunikator katoa e ngahi wahe funua i tō tanu hala. Ngata pe patoa koe ke nau tari na tō ke tanu hala nau wahe na. Ka nau toki rere takai nau tolu he taimi ko tō mui ato e tanu ka nau tolu. Ka koe mea na nau hiki ni mai wharea rea. Hiki ake koe ke loto ke tanu nau hala. Hiki ni maa ke kau patoa. Pos ka panau tamai na tok whiri mana ko hare pivenya tamak whiri mana ko ai me ai kai e a watu e a o pe tanu ia ke va henga ko ke ai ko be mari ko mai hakai ka ba e ke hika ke ku sa ia he kai ka ba hika ka tam kai ka tu fate na wika na be hika ka tam ko ke sa ia ba hika ka tam ko ke sa tu he ka be tu fa pe ka ia ke kau tam kok sa ia heika pe pe mare ve tamai na hikia ko ke sa ia kaika masi ke ma ku me ika be de tam ko me la stala tu ke hiki ni ma pe ko ha sa ia kaika pa ke hiki ko ke sa ia ka de tamai pe mare va ya e kai ko ku hiki pe akuia ko kala tu ko ke sa ia kaika ka ko ke ta me ke kai mai pe ku me ika
kai ke mo tanu hala o ki fare area o hiki ko ke loto ke tanu hala na feitu kai ke loto ya ke pachete tanu hala te haure vai ki tua kai la ke kolota ko e ku na tanu ha fili mana ko na to tan fili mana ke fili mana ko na ke hiki oni ma ke tanu mo hala Naga ke fili mana ko ma o lalo au pina sai ko e mea no io ko poi non do lui a fili tawataina ka ke ko mea ya ku ne fakat fe paki ya e pive ne fili tawataina pe pive ni o ku ka ke o mai mo havi son ka ke mai mo fotu tu nga ue me fai ngofu mo lo pure anga ko to ape o sia e nau o ku ai pe template nga ue ai pure anga ko ai pe nga ue pau te hua tira ko ke pure anga ko sai pe ko pachet ko pure anga hanga pe ko ai pe foi template nga foi template pau ko pure anga ko langa fonua ko kau polisi ko tanu hala ko to os ma pe template ko ya ko me be pure anga ko ku hua tu ko ha fakataha ipe ki fakalahi me ka dam ko fa si o ko ta fu me fo o wi ko la ko ki ha foi tu ko foi tanu alo ko me ko o mai fakakau kengi ko me ko pare maloto mai fakapati ko me ko pare maloto papa te mo mai tawatai na moto ma o te fu template pure anga he wi lo to template pure anga ngawe ko me abe ka u pai pa nga ya ko ha ko va he holo fra lai ye fa si ye ka pa ko tanu hala ku fai ka fa ma ko ni hi foi pa nga lai ke tanu hala fa si nga fe tu ko ka tau fo ka che ko template di ko ai ko ke pe ko o mai me ke ko ke ha visione me tau fo i ai visione mo ne la ka ping fa si ko visione ko hange hata hai marijuana ko foi toko to peo he ia mo sio ake ke palanite mo fai si palanite be toko to yo fakau ka wa tu ka fine mo tu ha feitu ka ko ke ilo fine mo tu ko ya ko me ko visione mo de la ping fasi ko visione ko me ta mai fi ai si mo fi marijuana ko si ai pe palan ngau fakata ui ai pure anga ko tau atu atato kilo to ko ta pe ta to lo ngawe mo ngahi o atu ngahi fiema ai ngahi feitu u mo create ha me afo age ko kita ma ko ni na sio ha ke ne to he ne nai ko so se fo mai langi junior ane pe he ko sio re ka ta fa positivi ko o e au kai pe kita ma ko au kai saya ke mau ada paanga fangi fare no fuanga ai ado fangi me afaka be age na ufakatau na wato fakapare atu he i he taalunga fangi me ako ya na tuku ai paanga i na wo au kai vavau o atu ko au kai o kuato tuku se niti vava o ko ke na to taang me paanga vavau na to tuku se niti vava na wo ki ni wa te na tuku se niti niwa Jakai ke ngatai o kuiai pe hono ma kehe aerea hanga tonu mai kai me ate paremia o mai kai ngata tala mai ke paremia me ia na fie ai tau ko si he kore e ko vana vava u ke paremia ke whakafoki mai ka ofisa kolo mo ka pure whakavahe o malu pe he ofisa paremia ke hau hanga tonu mai pe ko fare area ia manatu i motole mea ko fare area ia ko fare area ia be kono fare area ta ko fare fa vai e hawe va henga mo ne ripoti o atu ki fare area e o se area ia ai pe ataria o se ki fare area ko te pe ki fa me ia e ko fare fa vai ko fare area ia area pe ko hoko effective ko me ke fai na kore ko he mea
e ko wana vavau i tau gosi. Hanga tonu pe fie maua e ofisa Kolome pure whakawaheke ofis paremia. He koe ofisi au ha. O ku pure i mea i e whai e ngā ue. Effective pe ngā ue whai. Tāte ofis paremia ke moi. Whai ate ki ngā ue kona koe fie mau maina mei whe. Koe whai tu ue koe. O ku command mea i e whai ngā ue e pure anga ofis paremia. Koe whare are aia koe whare pe koe o peo wha vai ai mo tāna tseniti. Mo fuko tu. O se ate fui lao e fia. Tari pe fui lao e fia. O se atu e whakamatara lo mo e mea. Ka ke tari lao e koe tu i rima ki tua. Mau taimi. More taimi, more paanga. Ai whare whawai e whare area. Whai e hono area ia i ngai mea kotoa pe. Koe mea u tau fie fia ai hono ave he kore koe ke au ki he. Ke alu hanga tonu pe fe ma au ki he. Office pare mea he kona tolu kunau. O mai e royo ai ngahi demanding mo command ki ngai pot ngawe. Ke whahoko e ngahi ngawe mo whatongia. Pia ke he ange. Alu e lotu au kai. Si o mai pe kakai o wakai hanga tonu mai ke fofonga e paremia. Pe aku ongo ke he ange pe. Ai me atu e paremia ka naurea mai. O ku hau mo e fu kawenga mawhatuki tuki. Ke whai e ngawe. O ku ke ire koti. Ke ire koti. Ai pure anga koe ni. Ko tato pure kote pure anga koe ni langa whonua. Mahino pe ka fute e patoa ia hangea ki ire ka tau tolu ka anga ne foi lore. Aka ki he mo tala koe koe. O ku more pa anga tuku hau mo ya. O ku more ia he whai ake ngā aue. Pe ko mo pupuke mo tole pa anga he kai ha. Ka si kakau holo pe. Ai ka inga ia i sopu he ano mo e whakawewe ai whakamanu ai. Koe paanga ke mai o avo ngā aue. Koe mea kusai ke te fesiti ke ilok sisi e paanga te maha paanga lai ke whake ngā aue. So koe poini hono tolu e tama. Koe poini hono whawa piweni pe piweni. Hanga e piweni o tala mai. Koe hou e ki tonu ke nau tau he palanisi. Ke nau whai tu uni. Lo pe foi afe ko piveni o si lo pe ko foi o pe pen wait ko foi ki foto lo pe ke pe ai re pe ho o vale pe af tamai ka no po pe na to ke covid si ki foto lo pe ke ho ki fa palani se vale area mas ka pa na ta na to no po pe na to ke covid fe unha tonu mo foi to ko na fa ki si ai na ko a crispo hiva Te un gaton me foi toina fai a Crispo iba koe ki e. Tokua koe hou e kia he whare area nau sempe nau tole tui. Koe ke nau sempe nau te kakai. Koe mea kou nau tangi mamahe ke o mai ke whiri he kakai e hou e ki. Ke hai hou e ki o sempe kakai. O ku sempe pe he hou e ki kakai misanuari tisem. Sempe hou e ki kakai misanuari tisem. He kohono tofia ku no fua e kakai. Kohono kere ku kaya e kakai. Kono kere fai ake a koe family mo mea. Koe kere kume tu mari e kakai. Koe sevia e hou e ki e kakai. Ko tau tu he kere no pere. Ai ho api ai pa ke faiteria ki ai. Kono sevia koe he hou e ki. Ta e totongi. Ilo e whanua te mokarati. Koe sevia e koe hou e ki. Koe a wike kotoa peku ke whakahu hake. Ai wange au ki he pange ai hou eiki. Koe totongi ho onofo hono kere koe te mkarati. Koe mea gui koe ko seve hou eiki. Ai papehe ku oso whakamaketi. Koe seve hou eiki e. Osko whakamaketi pa ke afe hake ape hou eiki. O ange vai ua whakamaketi ki ai pa ke almo e konga ko mou api. He koe ne kere o ku ke ngoue ai. Ikai. Os me fa mageti ma ho afe o fata o tonaki hanga ton mai ki api fai deri ha kai ka ka ngai ho eiki ha mo do tala mai ai e ho eiki na ma seve kakai o kulolo tonga seve pe e ho eiki kakai by the people using their land fai ngo fua ai mahino ki kakai mahino Koe seve ne hou e ki e ni patoa. Koa o tu o noa hao alo ave hao mea ke hou e ki he tau ka kato.
ke lau ai ku o seve ka kai ho eki wa o tu onoa ha o ka wene ni mango fulu tupe mo ui te ke mandu e o alo ava me ke ho eki alo ava ku me ke tui ke wongoi o ko popula mo ua ke alo seve ho eki mo tui ko tonga ko ho to e foi ufi ka ke fai deri ha ke whakatau panga tahafe foi ufi fai deri ha pe ko ia e kai glava fra ilo ko ko tau ataina na tu po ula ha ta mai ko ni tama fatu fonua fo o ka bana mo fano e ku kamata mai e ta no ai ko to ki saina ko foi framework ia o fatu fonua fo o foi framework ai ta no age ta mai to hi nga unu e ko fe mau ke unu ke fatu fonua fo o so ke fai ko ke to hi ko agrisi pe ko fe mau ke remove mo ka no pere ko na ngawe na to ngabe na to ke tu observe he ho e gie kakai aki hono kere kere o ko ke save he kakai ho e ki nan kapau ku ke os ave ha me ke ho e ki pati ke to pe at ka kuā to noa al ko ai piven biugal so ke ngai tala noa ko hau gato mate foi to ya krisi na tano ani mai hau gato mate ke to ga krisi na tano ani mai tano ke ka no pere ko tano ma pive ni ka no pere mo ilo foi mea ko via na ulu o na fiu hono feinga i pe ko ha me te na taaki ai me ko ni me tonga ai lotu aseto mea ku kovia na wata mai pe ko hana me te na ula sio na wa o tu kwa ki palestine sa su siriana mo no wakato tai ko ia une fetu ko trucks ko e ko no tu hifo ko fare tu i ko pe he una utila trucks ko fo ga na finga ke to o tu i as ko to i ko agrisi ko fo ga finga ke holofa tu i mo ka fai fe ka mo ka takilo tu ko no tu kwa ki ka takilo tu ke trucks mo mbia ko ya loi ko ta pe ai fonga mo tektik ngawe aki ko ne to ko na agrisi ke ta aki ake lo tu me tonga mo ta aki ake ai ho atu i mo no fare mo ta aki ake ho iki ko ya tu ko aki anu tu ko aki atu hai tu ko aki atu pilo levu ku fanga fa tapu tu ko aki atu e kaha kana tanak pa nga pe ka pato ai he na ka utila ya tu i wata me ko ka utila marijuana se fagali fu tau a tong tau a fam ke fai muala ava lockdown tau o ki tonga o ko fa more palestine o siriana pa os pa tau o hulo wi fetui tau ke tui mo tabake mo ondure ui mo ka tutu go na ilo na kau he tu na mage tawalo kono tatala ia e mala ko na lau ko he palo fesa e afala ide ma pro kalama ko patoa ko mala ia e fonua pe ka hoko e tawo ko e mo ka tutu o lo wifi ko tatala ia e mala me fonua fakatau ataina ia e fonua fakatau ataina ia mo ka kai ko ni na kau he tutu mo ngahi toto ke tang na nau mate ngawe tutu e fai mo os ai tau fili mahino ava mo e kau afonua mahino kau tokoto atu ki tonga mapelu mai hifo mapelu mai mo hake vahe loto tau laka ki pangaio tau o ke palestinio kore ke hau ke tau o mo fai ai pea tau lot familia mo ai o ke whakamooni o kei tonga pea tonga kei karistiane pea tonga kei malu pe tu i o tonga
Pea ku kei mea pe ho e ki ho nau ngai mea anga. Tau kei tau ataina pe kumi e tau tu maari e. O tu maari e ange ai haa mea ware mo e tu ahe ho e ki kou whapapau ate mea koi. Kau business lalahi koi tonga koe kau haa mea ware. Nau tu maari ange na to e te ho e ki. Maari e. Tala i pe tau kakai masiva. Kau tu maari ange kau kakai tu ahe ho e ki. Moilo ka pana tau te funua te mokalati ka tau no fototongi ho eki. Kau ho eki ko kau milionea ia tongai mo tui. E tanak paanga nau toluia nau kere ia tau tolu. He ko mea foke na finga ka agrisi. Kau hinga ke totonge no fa kakai he tofia pure anga. Ko mea ko na ne finga ko ke to ai tui to pe mo ho eki. Kai alu ka to kere ke pure anga kana hanga pure e no fa kakai ma i tonga. Alu ai pe me he te mokalati ke whakatikita to ange ko hiti la. Sta arini. Ko mea koe na nau whinga kia. Sai nai tohi pao toko oka te ata mai. Nai foi taanga mo are. Nai tau olunga he kalapu mei New Guinea. Koi i tongorere ka. Ko tongorere ka foku koe kolo. Ko mau kolo koi tongorere ka koe ai kolo e ono ai. Ko kapala. Ko sapaata. Ko New Guinea. Ko kolo fo'ou. Ko homa tofua. Kolo e ono i tongorere ka. Ko fui talunga koe na e whai mai mi tongorere ka. Ko whapapalahi peo ki he mea. Ko au ia ko hau mai sapaata. Ko kau spate ni mau tolu ia. Sapaata ko tu ai koe tolu a whe mo. Ngai, ko whalau ate au no ngai koroa. Mau hau matu mi sapaata ko kau sapaata. Ai ko New Guinea, ko ki kalapu i New Guinea. Ko sio hake i New Guinea ko whapapalahi peo ke whatu e taanga. Nai ta'alunga i mai ai ki tahine ai ko o whalahi ke fofonga ki tahin ta'alunga. Ia nai a mo are ai na nau tae ta mea ka hiwa. Ko hiwa ai hiwa oi patoa. Ko whakaamu pe pia ku whai pe hiwa kai whakapare atu pia Seuroni me Amerika. Whakapare atu. Whapare te ni mangeau e ki tahine ko ku ta'alunga pia ni mangeau ka mo are. Kai mua ke whakapare e si kakai mo are. Whakapare i ai pe koe ku ke lotonga wahe lahi pe he whare area pia toi atu mo e uakiru ni mamano. Ai si atu e ki pare koe nau Seuroni. Kai whakapare i atu. Ka kong tanoa koe fatu. Tanoa he fatu. Koe fo i lea uloaki koe i he whare area. E fo i fatu. Koe pakiwa uri taktaha vau. Pakiwa uri taktaha vau. Koe tau palovea pe whakatonga pe ia a tau tolu. Mei tuai pe. Pea koe whakauhinga koe oi pakiwa uri taktaha vau. Koe ke kakai kaipo. Koe lotonga pe koe tunu. Mue asi mahataha. Kai pehe kamata. Fai mo paki mai da tu taktaha vau ene mea na hao ta te sisi tau. Koe hingai paki wa uri taktaha vau. O kamata aki. O ku kau foke rea kamata hiwa he rea mahu inga. Rea kamata hiwa. Koe awa pe fatu. O kamata aki fwe rea koe paki wa uri taktaha vau. Aia koe whaka ilonga ia kaipo. Aia koe ku whanongo i koe fo i taanga. Masi, hange pia hano hanga koe e he tama whau hiwa o kape i e patoa. Koe uhi he koe mea kotoa pe ia o ku hoko koe fo i hiwa. Whakakau nau tolu ia koe mea koe lau mai ki tua, i kai, ka taki, ka pau e toi ko se tam kia fu ya pongpong ki hanga o hiki i mai fo i hiwa kau hanga o
analyze o foi hiva foi fato o analyze o compare pe ko hai e fit in ke o atu fula iwa e o fit in e now ko foi hiva e ai a fio e alu atu pe fula iwa e patoa o ta utulere fu hiva ngai mea ko na ufakanga i ko i tonga ko mea ala tu pe o fit in he ko mo mea na fai ko paki ua uri tak tahawau i loto ai mea na fai e piveni pe a motu i wata e na tokoto holo kumi hona monu ia mona tapuaki asi he na fetex aki koe motu i wata mo piveni nao ke uhila ai ke na invese ko inga ke ose pure angagua o si mau e na kolo anawa kai hala ka tama ia koe pihe atu ke kasifiki pe ko mea ko guori aki o mari ia pe ia piveni he ne nofo o talanoa ki he patseti ko e fonua pe talanoa fo kia ki he tahanima ki he no ke kau ha ko tanu hala io sai de osko ni ko fo ma ke tanu hala ke foi case ko ya pe mo tahaua ki he invest faia he talanoa ki he wafitu miliona ae ko ku aunga ke fonua tanu hala ke fonua le ola kakai ke talanoa e ke he wanima miliona koe e taaki atu me he kato o e tuku hau tonga wanima miliona e to at mo kato to tongi koe mo ua koe ka mea mau mai ai ta wha miliona ke kasifiki taha miliona ke a ke Hawaiki no foi a talanoa ke he wafitu miliona e pure anga ke he taha ua ke ka tahanima ke noa e o tanu e halamo e umea koe ya kakai ke talanoa ia ke fu mo ua koe ni o kunanga mo tui watao o ai ke tau kawha hono ta wakai tau whiwhenga ke ta te au miliona Amerika koe na e no koe me sia ina ke langa tonga na te tuha na ai na fui mo ua te tana ke atu vai whata hai mo ua koe au anima miliona ta wha miliona ta miliona o kai ko lope ku fe ata mai o piveni e ne whakamatala ka kai ke si o ilo ai mea koe ulo tonga fihia sai na e laulau na whanong hake he polo kalama ai laulau i vahe tau na laulau pe mo piveni ai ka ko haikuan ikantari ai he pehe koe ko hono ave koe ni ai sirini tanu halake kautaha e tolu i kai ki ai hanau me anga ue i kai ki ai hanau lori i kai hanau ha sai kau ki lave atu ai te ki tano whate ki ni kare atu e whiawhi koe talanoa koe ia koe talanoa ia e tae mahino mo e tae mausia uluaki koe invensidi koe fo i savingi ke hifo mehe wafa miliona mehe wafa wafe whange au e lori ke fitu noa ko invensine tokotolu koe sai koe tanu koe ya e tanu ake lori tone tolu noa ko hai tonga kuiaha ne lori tone tolu noa mo whanonga mai piveni pia mo ikantari ai koe uhinga ia na e ai e no ke mai e me anga ue ke feunga mo e whakakaukau e tola fitu noa ki he lori koe uhinga ia koe ke ave ke ngai kautaha koe nau whangi lori o kutola e wangea u whanoa ki he utape taha tone nima he ikai ke lava e whakakaukau koe mea koko tau tanoa mea ngawe na ipe mea ngawe alavu e te mea ngawe ia nuku ai pe mea ngawe ia tuke tanoa loi hala he mea ngawe hala e savolo ko whamatala e saspo iwa whanongo mai kau hanga o whakaino inoi koe mea whakatekini kare koe invene ai tia koe talo e tua tonga te kai ke invene hataha ke hifo me heua ngea tupu ke lori ke tola fitu noa sai koe tola fitu noa he kai ke lava he tola fitu noa aia o ngā aue i he mea existing tools koe ku osi tonga kai ke lava ia ngā aue i he lori kui tonga he plutousa kui tonga ngai fumisinalu tonga ka ku o mai ha lori tone tolu noa
Riu ngā ono e whangi i lori ko ku mau i tonga koe ku whaia koe lere ko tāno ai ko a saspoiwa. Whanonga mai po saspoiwa ka whaino ino i koe. A pau maha lori tone tolu noa o ku fie mau e misini halu moe louta ki he kepesiti e lori toli e tolu noa toni e tolu noa toli. Fie mau e louta ke ne fiu i loe whangi louta koe ku whao koe ne lori koe ni tone nima e se punia e ono mano patoki fonu e lori tone tolu noa. O ku fie mau koe taimi koe o ku unua e ngā we ke pesiti e ngā we ki he invention for all panga fitu noa ki he lori ka ke lava pe o mau e tupu koe uhi ke mai e lori tone tolu noa. Pe aku increase e lori, increase e louta, increase mo e misi ni halu. O kai koe lori ipe, o ku toi o tamai mo e nau louta, o tamai mo e misi ni halu, ke ne hanga accommodate, a taimi, frame koe o e ngā we, pe a waweang hono whakafono e ngai fu lori, waweang hono halu mai maka. Tuko e tala noa ia koe ki he ave ki he kakai ko sia mea ngā ue ai. Ke mea ngā ue ai ke rere ua ngau whanoa ai ka ke mau hanau mea. Ka rere tola fitu noa e whangi lori ko ia. Sai. E tamai he kau tamai. E nao si mandua na tohi mai tamai kau tamai ko sia lori toni e tolu noa ia. Ai kau taha koe ha. Lori e ua. Ke kai ke lava he lori e ua ia o tanua tonga. Ke lava lori e ua. Fie mau e lori ia e lori e tolu noa. Tanua vavau, tanua hapai, tanua tong. Fie mau ia saspohiva mo koe. Fie mau e atamai ia tangata tekinikare, tangata fika, ke hao ta utu. O whakakaukau pia si o whakatekinikare ke ngāwe. Tuku e lau e taha 5 miliona. Kui e koe taha 5 miliona ia tau whakatātā, Sai tau aipe ke whai ngofua. Tau aipe ke ua taha miliona. Sorry, ua awhi te au. Ai koe fitu noa koe wahe tolu ia e ua. Sai mai e taha 5 miliona. Kumia ke mea ngāwe. Pia tanu rewa hala. Tau peko e tanu hala na e tolungau miliona. Tau peko e tolungau miliona. Ka pauna e tanu aki e hala e lori tone ni maka e paanga e wangea wangofulu. Apa e tanu aki, te tau tanu aki e hala e tolungau miliona. E lori tone ni maka. Te tau tanu aki e tola ua ngeau a hongo fulu a tolu ngeau miliona. Sai. Taimi koe e maire vai koe lori toni e tolu noa. Te tau holoki aki e vahe tolu e ua. Te tau tanu aki pete au miliona aki e lori toni e tolu noa. Ka tau saving e wangea miliona. Koe foi calculation ia. So ke fusilini saving i koe wangea miliona. Kono fai kehe ia hono tanu aki. Ai paanga pe tolu ngea miliona a tonga katoa ake lori toni e nima. Kai paanga e wangea hongo fulu. He taimi koe o maia e lori toni e tolu noa. Kai paanga fitu noa ki e lori. Te tauhanga holoki aki ai whakamore ai pure anga ai vahe tolu e ua. E o se tanu e hala, saving he pure anga ai paanga e wangea miliona. Tanu ak pia tonga te au miliona. O kui where vai ki paanga te ataha 5 miliona e koe, ngoto atu pe ia hai. I he taimi tatau, o ku iai pe ai me ngā we koe e setia o e taha 5 miliona. Ke hoko atu ake ngā we. Simple calculation. Ko foi mea kau simple calculation ia.
Ka koe uhi koe loi koe sa spohi wa. O whinga i e kakai ke he honau atamai. Ko whaamau ia ke discuss mo kalasi ko ia he talanoa i mata i whika mo ia nga koe tanu ala. Whamadala koe sa spohi wa. Hala he mea ngā ue au, hala he sā wolo. Kai. Koe whaunga koe na nau tiskawa tola fitu noa he lori. Koe ke mau i tonga mea ngā ue ia ko ia mo u kautaha unau iksisi. He koe mea koe na pehe mai u kautaha. Impossible ke mau tanu ak mau tolu ia ai hala tola fitu noa ke he lori. He koe ke hanau lori toli tola toni e tolu noa nau tolu. Mahalo ko mahinoi. Ko sio ga bigi me ko ni fa o sa ange ga tau ki ova to do rio ki lere do rio ma tau mi hoa ua do deni. Ka wa fe hu I ha ta pa to he pa ke o mai ho fe hu I ka wa ga fa matala ia ke mahino mo mawi ga mari. He koe mea koe au pau ke te sio kita me ta whakatekini kare ke mahino. Koe mea koe ke whakamatala koe ta mahino koe kine ilo mea whakatekini kare. He ke mahino e ka nau tole mea koe ko ta noa ki ai. Iyo. Na ki polo kalama nau mau hake ne nai koe ta noa I kandare ai whikau aki mo te mo kalati mo humanity. Koe ne pehe mea koe I kandare ai koe ui koe tau me mipa koe I he mea. I he iu e nā, pa kui ai mea e ua I koe human right, koe democracy mo human right. Pea na haka rewa I kandarea I o we I hake campaigni. Kei talanoa e pena o tolu koe ngā ue e pure anga koe ni koe campaigni. Ngā ue e pure anga koe ni koe campaigni. Te toi whakamanato atu ka motolu patoa ke mea koe ngā ue. Koe pure anga koe tope koe ni ka venga ngā ue, koe ka venga... Koe ka veinga ngā ue koe e patoa koe toko mawhai. Mō whetakai e pe mo e toko mawhai o au koe ke tau e nima na mui wharearea ai. Tau e fitu. Ua nima. Tau nima. Tau nima koe na mui wharearea ai patoa. Ko mō ka veinga wholau ai e whangimea koe ka koe ka veinga wholau koe visone koe toko mawhai. Kono whakamoni pe ne whakaosi oso mou temi mai ko mou tau e nima koe whui lao e ono. Ikai koe ia. Koe whakama opo kato e tau nima na mou ngai koe whui lao e ono koe toko mawhai. Sai. Mai no ia ko mou kawenga ngā koe toko mawhai. Koe mea ena ta fulu e akirisia pa kai ke alo sio ke hea whaa pa kai ke ta fulu e kakai e whakapiko piko ke na uolanga peho na ufare o na uto kai o te whakamore te paanga koe. Koe hiko e ne kawenga ngā ue ana koe toko mawhai. Koe koe ne ka venga na ia ke langa whonua, koe ne ka venga na koe whakatupu paanga. Sai, humai pureanga koe ni ko poiwa tōne toa. Humai lewa nau tolu, whotu e nau ka venga, koe nau ka venga. Langa whonua. Talu e nau humai moe langa whonua. E ilo I ka pauna e toki langa whare pe ai peki he mahina e ono koe ni. Ka pauna toki langa whare pepe ki he mahina e ono koe ni. Mahino rewa koe hawa ni. Koe campaign. Kana e talu e hu mai ai peki whakotuu mo e nau kawenga wholau koe langa whonua, mo e nau tanu hala, langa whare, kokaanga la langa pe. Hei kai ke tau tuku aki nau tolu koe campaigni. He koe campaigni na ton ke tok whai mai pia he ofi ke whiri. Kana e hu mai nau tolu koe siate wholau koe langa whonua. Pea koe nau ngau e tau e nau hu mai koe langa. Pea he kai ke tau lava tau tolu tuku aki e nau langa ku whai mai he ofi ki he. Mwe tanu hala ki he whiri koe campaigni. I kai koe nau siate wholau ia na nau hu mai aki koe langa whonua. Pea ku hala mama o ia patoa ke tau whakauhingai. Ko e langa koe nuk whai he pureanga e aho ni mo pohiwa tu e toa ko a campaign. Hala mamao, au pito. O koe ko a campaign ia. Ko e nau ngā we, ko mea kui kau tangata ngā we, ko e nau ngā we ke tau mua. Pe koe kaweinga na nau whokotuu
ke nau ngā au ki ai. Ka te oi lope hanga, te whakamatala i fe mea koe ni ke mahino kia mautolu o kai mahino. Ka pauna nau hu mau pe mai, koe mau kawe ngā wholau, koe whalere sistemi, whau sistemi. Pea lere mai nau ai ngā sistemi mo mea, pea toi mai na ono koe pea whai whiri, ko nau ohore wa langa a wha mo langa ngā hiala mea. O eik moi ka inga. Pa more more atu. Nai hu mai pe preanga koe ni, ri hake nau sia te wholau koe langa whonua. Tau nau kei langa pe hao. Ta tau pe koe haho whauhinga au patoa koe campaign nia. Mau kei tui pe mau tolu eo, a mau tolu koe koe mau ata mai re rei. O nau kei ngā au e peke ka venga wholau na nau whotu e nau hu mai. Na nau hu mai tala mai te nau tanu e hala, hai nau mea whai, kei tanu hala pe au ke haon. Langa whonua, nau kei langa apiako, langa apsiasi, langa lablau tohi, langa whareno fuanga. From the beginning, aku nau kei pipiki peke ka venga na nau whotu. Koia, ko koe whamore more. Ai aha mō loto ke re rei, mō tokange he lotu. Te tau te wat ki he whiri koe nuka manaki hoko. Ki ha whiri, o kuo mai o taktaha tu waki mea whakaofo ofa moni ka te sio ki he campaigni koe a Poastei, campaigni koe a Poastei. O mai ka kai re rei o rea, pia o mai o ngā ue o rea i he nau visone, pe koe ne kawenga ngā ue te nau ngā ue ke whoko koe mōni. Haka pingi whasi, tala noa he ne ngai whokotu utu, whe mau ke whakarerei, whe mau ke langa ha whare, matui whoke ne tanoa a pingi ia ko tonga tapua ia koe wheitu i kolo, kakua ha whare, whe mau whare lālanga ia ai, e koe ke nau lālanga nuku alofa ia. O nau toko pena tolo whakatau mai lālanga ha pai mo ha ake mo ifo. Pa koe ke nau ai lālanga nau tolo. Ai au whakaukau rewa pingi ia, ke ai mai pe langa ta tau pe, kai langa ia koe welfare ia. Anuku alofa he mau whakatau, tahak mau ngoi, mau kai whakatau kato. Ai rewa koe welfare hange koe mea koe māmonga. Mai kia stoka e laise mo e mea, for emergency, ka hoko maha wha, koe mo ute niti mo e mea ai. Koe ne taimpe o se a wha, so ke tahe ngai palani koe a pingi. Koe ke whema whare ngā lālanga i nuka alofa e tahak wha lālanga ai. Ka ai koe ngai whare storage ia o e welfare. Tō pe hawha, pong pe tahak o stufa te ute niti, o stufa te nau laise ke nau mo ui ai, he toki wi, hawe pure angai ha o se awi ke taha mo wike ua ngai tokon mei muri, tau wate ngai mea. Koe tahe ngai whakaukau ne whakotunga nge pi. Seo ke he alu koe kau katite iti ko ia pia mo e nau whakotutu ngā ue. O seo na tolu tala noa ke nau ngai vai ngai nau plan ngā ue. Kai whemo e kina pe ai patoa aia he alo ta aki ai pe sistemi pe. Ai ake pe koe campaigni koe tanoa sistamu ai pe. Ado ai pe o sistamu ai pe. Tai o fio fai pe ke whiri. Pa koe osi koe whiri se whiri e pat ma wahe sisi ki he kai alo e tamu he. Ai pe. Nau tūla noi me whae tahau me tamu pe at. Bye bye sisi. Bye bye sisi. We gonna stay with tamu here. Koe campaigni koe lau i ai pe pure anga. Kai wake nau o wholahia nau plani ngā ue. Kai ke nau o wholahia tuha nau whokotu ke he whonua. Nau kei teke pe nau tole lau e o nohe koe nau kawe ngā kea. Tui fwe mawhai e tui. Koe nau kawe ngā e. Tongo e kau no pere. Tongo e karistiane mei tonga. Ako utala. This is the game of numbers. Os mahino e toko huiwa ia ai whaai koe taha. Ai whaai koe o kui kai ke patoa. Os mahino e nau toko hiwa nau tolu. Toe pe nau toko nima a nau tolu patoa pa nau pure anga. Aia koe mea koe e whai koe e peki mo tau ataina. Koe ne lava mai pe toko nima e peki mo tau ataina ki loto. Os otometiki pe nau pure anga nau tolu. Pea moe hou eiki. He kono uhinga en patoa.
You bend the bridge with the ho eiki. Mo si tutu e mo tolu ho mo hala whakakawa mo ho eiki. Aki ho mo whinga ke toko e mawhai ho eiki. Mo bend ho mo bridge mo kau tau ataina. Ho mo kaka e tau ataina ke nau hua ke paremia a krisi. Pia mo tō beo pureanga pa mo aka ki tua turi kau tau ataina. Mo tō e bend ho mo bridge. Pia mo e kau peki. He koe heke e kau peki. Ko mo ke he mawhai. Pia unu rewa ka kairere ia tu ki o lunga. Ka mo ke tātā koto pe moto. So, o si mahino, ko whilau e kau palangi, ko enemies of your enemies is your friend. Pa koe tu koe tainimi, o si mahino pe koe whai tolu e koe unau lain tatau nau tolu. Koe hiwa e hou e ki, tānaki i mai ka mau pe hanima e peki mo tau ataina. O si mahino nau pure anga nau tu. Whai nima pe, 5 only. Koe patoa, te mou ki i kono ai ke whinga i ke maa fui taha whā. Ko mou whinga i ke mau e fui wahenga e taha whā e patoa ka te mou toki pure anga rewa. Ko hono whakarea rewa e taha upe. In your dreams, ke mau ho mou taha whā. In your dreams, in your wild west dream, ke mau ha mou fui taha whā. Os mau e fo hiva ia e wha i koe. Tari peke mai nau fo inima, ka nau pureanga. Ta koe mea koe hoko, ko mou he kaat ho mou fo sistamu, he kaat ho mou sistamu, ko ne osi pe whiri, ma wahe atu a sisi au anu. Pihatu motor, bye sisi, we love Tamu, pe ma sisi a, okay, you stay there with Tamu, I'll free myself, Famone mole me patoa masi o fi wano finga ke tuko una tula famatariri. Ka famone mole pe famatariri pe atu amutolu. Ka mama ho mo matao. Ao si o ke harapa mo wafe. Ko me ai. Si o ke me hala afe me kovi. Ka ua si o ke kovi, oposi e motolo e kovi, ka motuko e motolo e sai. Mautoki atu matolo, taki atu e sai mo e mea, ma wo matolo, ka he fu kovi, mo oposi, fu kovi, oposi. Manada he kei, kaimi ko he kei, more de tau ke te koko e mose alatini. Taimwena ki he re son le tio e koe a e mose alatini. Kone whaos mau pere son koe e mose alatini upehe ma e mose alatini e retio. Pea mou toki hoko atua mo e whai ako mou nofoa. Au pehe tau mea. Mou toki hoko atua mou tol mo e tamu ka e mou nofoa ka alua sisi. E au peke he whiri u mou ke i fuhu. Pe mo ilo e speciolo e ahoni. Speciolo e ahoni. Aho taha waluen. Fo i mahina taha kakato me heni ke aho whiri. Aho taha walueni o katopa whai e whiri he aho taha walu o November. Mahina taha me ahon he aho whiri November. So, let's celebrate. E kamata pena wiri fia. So ke ai koen ke katoanga koen e family tu hihifo. O si kamata ngā uta hake whanki i patoa hihifo. Mo ofa mai o mai a ke tonga. Mo mai peke tau tonga pe. Tau nofo pe he. Tau nofo pe he tonga. Nofo pe he tuku whonua. Tau... Lahe whangi kau oho mahe taini mi. O more hoku taimi he oho atu te uki. Hai ane pe he ni o. O tala noa atu pehe ngahi ka veinga koe nu tau tala noa ki ai. Ko pongpongi ka tau polo kalama tau tapa ki langi. Ko whamore more at pe patoa na ko whalawea e ta. Mo ofa pe o ta utu pe, mo ita pe, mo ta utu pe, mo whanongo pe. Ko hi e mafoa at pe maama. Na mo wafe mai. Ko talaka mo dolo o se whiri koe ni. Na mo mai ke tau fie fia. Tau mai tau katoanga. Maurere at ki tonga. Mo mai ke tau o ke office si asposiria na ko le famore more na os mana va mai
tangata ki Palestini te kai ke wango ko le fa more me aku fai ke nau e si e fa ta mo hala mo fa nau mo hako os tau kore ai pe ke fai fa tu i ka ko Palestini o siriana e lava pe o me a mai ke ta wo mo ia ke ne afio ta wo ki ai o hulo i fi ai mo ko le fa more ke ne afio me ana e hoko ta kamata fo o wa ta tala e pulonga o ifo ai ta po aki ko le fa more na ta lotu whakawheta i rewa i tonga ui e fu lotu i e whui ke eni ko ia ta lotu whakawheta i bete tau mai ki te uwhai wa lotu ai ai kore ki o tua ke tō i wela umare maanio ni tonga ke tau tue whakafo o e whanua tau whakataha mai ki te uwhai wa o ha ue ngā hiwa si asio tau lotu taha i ki tau koe mea iau ilo ai tonga me lotu whawheta i tariko au e o tua ko tatala e pulonga e fu te volo ko te mokalati mo e patoa ko tatala o nau puloa ko mea ko nau tui puloa pe ai e ko puloa ko mea e whangate volo tau tau fuku e tau puloa tau tau ko se whangate volo o ia o se taim te volo na tau te volo pe ai tau taim te volo ka ko o tau taim te volo ko tau taim maa ene taini o whalaha ka mutolu pai tapu ki na motolo e ki tu pe tau whakaose o tua mafi mau whamalo atu whamore ala ka pau i aha maure e tō ki tu whamore ala ka pau lawe ala u maari na mai u ke toka awhio i pe u mau tu pe kawe au he mo oni te whaka mo oni ko e awhiona ko e mo oni neongo e mau tō lulunga mau tō hahake ka u mau ilo pe kawe i ngā ko e awhiona na e tohi he ulak whae fo i laine mo e halanga to tonu ke mau fōu ai. Na e tohi pe me i po wono ai laine o tau atu ki ho awhio. Pia koe laine pe na tonu ke mau lue ai. Mau lue pe me i mamani i he kolosi o au atu ki he wani. Mau lue he kaweinga koe fuka o tonga koe kolosi peki a mo e maa oni. Na ulahe ba wafe o mau ngai hala mau tolu. Mau whainga tā ia e tonga. Mafasia e whanua. Koe mau wafe o mau ngai hala. Tuke mau te whoko alatu e hala. Na e tā e tupo ulaki. Hala na e tā e tupo ulaki koe kolosi. Si sukalai si o mau hala aira. Ko tui o mau fuka. Hoko e koe mau kawinga whola ungia. E pure anga o e awhiona. Tā peki nā ngea ki mau tolu whawhi tui. Rok nai whi tuu mau iai. Ragai u nau ka awhi o mālo ke nau. Hui wā moenga pēi au awhio. Whawhono nau i whoko i ka pungpungina. Ki whakaino ki mautolo ho vaiola whawhanga ho mamo ui. Whaka ua tua e maulotu vai. Koe kereso mau eiko si sukalai si. O whai tua koe tamai. Whio he lau maare maa o neoni ke nofu e te mautolo o nā hiki. Kai whai pio tai ngata. Amen. O whalahe ka mautolo whai tāpukina mautolo e eiki. E whia whini mai tau ngau e whai. O tui alpe aho. Ofi mai e whiri. Ifuange tau talatala noa. Ifu ai mo e tau. Whamore mau pe whamatariri, ko natula pe whamatariri. Nai whare pe moia ka kowhenga ke tuku, o tare niti ko ia. Rewe rewa e malanga o tatau, tatoksio au e tau proklama, usu flut whalau maari.